party mpanimfo ne fe edru baby a na ye change venue afri Aguna community center a constituency executives catch say omo ape omo nim baby omo betimi di akwakoto aba no ye kan ho asem ye free party mpanimfo na omo mfa yetimi free party mpanimfo de to omanim na omo wada omo nka ho asem party ni enyina ya som party ni enyina ya som your friend national your friend regional omo nyina obi an hyada nya asem papa bi an kanche e koto no ba bia na ese eko ne won bi ejina so teacher pa ye de ema senkyerefo adwena ba so ne say constituency delegate ebe koso ato aba na ombeto aba no abra enye omo ape ana omo de beto ne de eti amra e wo Ghana mamram anu nti nam say omo to aba no under duress eye ohyeso ene ehunihuna ana omo de akwa yi yenu aba ne say onsan ni yanim enko ne prensa so awusiafo said the beya eduabo sembia masubio no ayemu nua bema Opoku Fofie adodo no afre me papa slide asema me ka kire oman ni nyina any media nyina any press fo nyina any constituency fo nyina ne say 77 prebiasa ebi abukoto aba onye delegate your delegate ya shena mana kwakoto aba na wa wonya delegate so no ye betimi a show 7 December so ye show am akoto aba eno to cheya sika 2000 Ghana cedis e chain hu no aya de ma o say monye ne ye hyem say se mo ankoto a antoansu no enyam no so no sa ohye no enipa 42000 a moto aba constituency a December eba no mo so ye be bom dua ni bi ni ama musika ni bi senye sa na be ye dia ene ye ma oman ni nyina ate ye ma constituency fo nyina ate ye ma Ghana fo nyina ate ye ma media fo nyina ate ye ma obia oto aba ye bia ate NPP Parliamentary regional national nyina ate say mimi Opoku Fofie ma hold position down am assistant secretary at the constituency level and then 1st February 2024 memo bia ti ase say December 7th election na eba no say electoral commission ebiem say ye kwakopeke form NDC ni mefa CPP ni mefa MPP ni mefa mesume ko content pro mesume mefa